Morning to vai. Morning, sir. Langi mal nei tai au ya. Fa felo ile nganga mal fa alo ila sunga na o nanga nei. Ya me solta po inga lo tato watu no. Ta vai esel mana yo musika. Sawa. I mo ko for pesele a ko le foka ki mo so o pala uli me fale alu. Yes. Na le a over mai. Na ulu pe la e fa i fuange fa sa uli. O le e kala fulu le anga o va ka usiti. Ya vai la manga. Mga kuwa ka vai o kilo wa yaile ya se kuwa lalo le kia maa il ai le yang yo fa le anga pese vai le manga yo ngang sa mo le sa wa au mai al pese e yaile fe aula mo ni mai e ma fuanga there's a substance al ai le wa yangi ya o pronounce ma le u fa lo o pese u konga pese pungi we o le mara mara se ya anyway ka vai malo mo ka ku nge vai ya so fa winga fo ile kau kua nges fa ile tamai Malo fa fetai foi ia. So wa umar ka ko vai so dia. Nga pisi lo vai so pe. On me masa ka vai. Ia nga la ku finge sa mo me sa o le ke ko me fi. Le ala nga u supua ma ko wa usulo e so swangi nga venga fa. Ia. Le ala pe ka kala nga wa ku malo pali ide patita e umbalang fa nga. Ele skala va nga so engi nga venga o ngala o isi va per programa ve ko so alo fai ka kala lunga pe fiki so nga venga a fa inkanga mos nga venga e ma fo anga me pe le CV ele ese la senge me umbanga so ngi so alo ki oi e fa lo la senge fa lo CV ka ole ave le skala me recruiting agent wa nge employers wa nga me manga wa fo ngale fi so nga venga ale kula i masa varia lo so Asa. on me ngale kupu e fi malo loto le fa ko stick Te manjo fo ole o nga tu spaia ole sa ili mo. Tu ole ku ta ko tala ina mai. Ole ku to ina mai. Wa mai fa ngofi ke lo. E vai mai ia kangir mamia. Ale lava kokolo. Ale lava kui mane saidi. Kokolo ye. Ola lo sa ili mano. Ko ku le ko ole ko fila o fengol por kiki ai ke le nga ngar ko ku. So la mo la mo la tawia o tau su ngar wa mo nei time. Yo afa pe o lo sa ili sa ngar wenga ai me se ngai ki lunga la ngol pengi fiki so ngar wenga. Ya ole so swanginga so alomal Martin Hotos. Ya o mai ele o isika ka mai fa ele skala o sabi me le ya ale skala. Sa le skala ngal skala ka wi o. Ya me se pengi fiki ola afa ka ka so ngal ngar wenga. La ngai me ka ole job seeking benefit. Le fo la ru fa pe ka limma lo so le wins. Ele fa ngal wenga le kongor koruma singa la kipila pengi fiki. Ya ole me mapu yai. O sa ili se le la lo ye ngal wenga nga al Martin Hotos maso alo e so swangi ya ngisinga vidi mengeso ela ngumel vidi ngumel akale tak ye po fema fer mercado ke lo meso ya vai Facebook al Martin Hotos po so alo ya mar ngumel nga so alo ya lang ule ka ko ngumel so alo ang e vidi so mai maki apolo mo Paga ka fa sala be iyo vidi mai pe ngale angelo le au ai ku angelo varu apo Asa. Mane lo alo so alo na tilo yo kilani ole tele yo wala fo ye ngalwenga fa wala o ila pito no le mangele la tala te fo no ti fo ye mo le ro pode ngona wala nga kau kai le pambo bol BP le rana pa le mo to sorry le va ke le fa ngalwenga nga pa ke lo le wa open le o Wormsley Road le intersection of Wormsley Road mai Mackenzie Street o ingala kolu mala fa kausanga le polo kainga ko fe ka vai o le Auckland Anniversary lo afe lo ko le ngalo lo vai ai lo e mangele afa ngala i polo kan melenga nga venga le fa se fa ala ke le la lo la papa nga e fuli le le vai e ka o le flood resilience o ngai na le va veao le nga fa ile lo ku kala nga fo mengi ko fo ila vai tangata fenua o ia o menga maoli o mai fa pa ia le e ma fa ma ko o celebrate e ma ko sela au ele le loku ia nga loku na so alo ngir ka vai ele le ia ko nga sala mo a fa ia ke ka ala langi mela wasa langi ko nga lok nga fifo ia nga fa pa ia o pa ke le mai ko le ile blessing of vai ne lua le Pacific Orange ia le la o ke vai ko mo lu ia vai dungo ke le ai
Oringa me ke der fale ko kai no. Ya o va ko lu mal le ku mong va ya sik. Ya ngala ya sa ole o ta vai. O ngalu nga nei council ya o so so ni walangi kele ka nga safa imange o le nga ina ko fale o ngole flat o lo vai le la nga nga le polo ke kideng fai ko lu ma fa ka usanga o fai. O umi fo nga frustrate nga ka le polo ka la wa. Le la nge va via ya al Filipina safa i masuyo ole meya. Ya mali miska me ka infrastructure me local government. Ide Simon Watts sa mai no fio. Ya kai funa nge ka vai. Ki nga le maru ru via. E sa wa Simon Watts tanga le ko ki fil paro. Kai se wa ifo ke kamang esa o misi ruki kai ko ki si kai ka pe pepe ya nga la sa miska fa misuyo le malo ya o ka le council of Filipina fa misuyo le meya ya ma local board members ya ma community la le fo ngale kama fa vesi me le iso alo wa ele fa vesi ya ele fa me che me fa vesi me po ma fa yo ko ma ko ya o me nga sa ngi ka ya ya ka la ngale pro ke ki le ka o te Ararata project ngo fa ma vai ka vai de so ale lo mengi ke so ma so nga ka mo pe va lo fo so ko ngai upala ngai maul si de vol finga so wa o la flow le la le va ngale da bola so ka kala wo traffic wo ya ka va mo ko fuila ke le lo li nga ka le progressive nga ka ya kwa le po loka ngo i le ala wo fuli wa ka mi ngi va via wa fo lima fa lo ve fe yo lo li ka sa lo ko fe ka ma ayo pala vale me ma ko va me le mo ka kala me ko po nga ya sa le ta vai ya le tala le nga council e fa sta fo inicio le tu nu e mesio lango ya community leaders ya local board me penga tato fo ia Pacific Wardens lena sa no fo le ya o tenente fo sao tato Pacific banga le ke le ka kwanga e fi alu se pala ngia le skula ki town center menga pe lo sa mo ya ke kia mal vaenga ila pepe mala ko bangi la sa ya yumenga e lu la events nga ki va wenga fia mai de malo sa ila le miska social minister le va nga le mai ka ile New Zealand Fest ia nga sa nga fa masuyo le malu ia male le ngol ministry of justice va nga le ia o veni elua ka vai o e ko aswa ma si veni no so nga aga no ka poko ka aswa so ia e mi mal va nga ia vai ia nga ma ko mo kele ia ko mo va le sik a mai veni sa fa ka mai siki avele si vani aquele evelang campaign mas si vani ka fa mo manga ya mai ma pe ka ngu ifu nga ali le ku langa nga ya o lang fo le al malo community e fe so angi ai e me sera ngai ka ku ka mam ki nga ma ko lo fa yele va nga Pacific Wardens a wa sa nga le mu e wa nga le ai ngai ko ingangi oka e so li ka ko ka mai ko ngo town center ka so la nga la vans here ya ai Wardens ai tu mo le tu ya me se ka ingala i pe ka fa pe i ka lo nga fa ngai North Harbour Stadium ya le fo la wa ku le Pacific Warden le ko skula ki nga fo va i mo le sa nga le mu au ngai so ngai me ko pusa mo le fuso ka lo nga ka pie le se le o ye sa le ya mane so la fa so poli o mama ngo kilani ba ngo Pacific Wardens pe e pakingo ai me o ke ka ko ka lo ya i wa ya isi area e quiet la funga o isi area rough ngale ko ke le e ka fora nga ya ngi i va ai ngi si le i fo ngale ya pe me fa sangi ava ai ka makua e i fa alo ai mera kiki ia longo ka fiki mai ka mai e pe ku langa nga le ngakala va nga mai no fsio ia va nga fongia ka ko ngi ku wala papa ai me sa Auckland wal Pacific Warden ia ke de ai Pacific Warden e pie ke de ka city o la ia le ka i la ka ko pela i Otara mangela me sa Auckland no ia ko ke ka Pacific ia ongol au ura vale fo ka me ki la o Pacific fo okay le fa vai aswa vai amanga minga ka vale le makia vangom so alo makia mo ke drive by inside ele la uai fa fier ko ai ga na aswa fa so fa ya pa ya au le la uai kingi fangu nga le van nga o le van o Pacific Warden okay ata fai uta ko fo il vanga len amatel po kala fo so la to la elen la sene ta vale walang ole fang atu tar po kala me ka o kelel fa yo la sene fa mon o la mo na so soni ma wa so soni
fai le se la senge nga so ama so la ulena fai la ulena so la restricted la so le full license langa o le sile manga o mianga kele o sa ilingo nga luenga e so la senge yes wa foi ai fa felanga ela ku o nga luenga pe le so la senge ya le simea apala nga luenga ava vale ave kuria kiliva ia upa driver penga embe upa ismenga e se la senge wa fa sile ko e so la senge le ai o le ai la fa mo mo nga bia o sa fa lo so sesia e kauonga ile la senge ia or kulanga ka ngo ia ma me yo ka penga ngo interview skills ia penga la CV wa le fainga si la fi employers ma recruiting agent le ko mai ma le experience la ye ke oi pe ale apie ko ngo CV me yo ka valeta sa ta vai mana le ya wa la vuelo le con un mes elo que fongi ngai lo umala ke fu ale le messenger Facebook wa mengi ngo melo ke fongi o ke ko lunga le papi fonga le email ngai confident ai wa le vidi mai fi mga o la fu so swangi eva le o vidi mai fa farkala kala ya kala fonga le o ka ko nga luenga fa ke sia Sofia fi eva wa Silvia Park ai ska skulim e mai Silvia Park ai fa ya ma te ka o fi le asawa malo faftai ya so malo faftai te mo tampo okay ao lo ke va ya tu final la ya first 15 na onga ya wala ngo level fo nga Silvia fo ya kulango first 15 na onga ma ya ke al ma ko korisi la o si fo Kelston ale pingi mal Auckland was a semi final ya Kelston ma Sacred Heart semi ya Auckland Grammar ma St Kitts ya ka ya ma ko fuila e pe ia I Kelston a makalme le rugby scholarship kai me crime Henry late 80s early 90s ne la ko nga solo me ia Kelston e ko fa sa on me le o le vanga le sa ia o le kuranga wa ngo ma fa pe o iso ki nga fo ya ka vai le fa no ka se fe nga se ka ia kalo ia au mangu fa mo ngai fa ngau ia wa kamangi ia o future le la kapieng usila na o blacks mala ko penga ya me se o alon fa ko ngu pe le ko kina fa ko mangu fa su fa ko sa fa ko kasi le haka I lumo la lankele o kasi ma ka ya o kulanga ta vai o lo ilu o lo ngai kua pe ia yu fu ka sa Martin Hotos I la ko so swangia onga o le homework center la o fa o pe ya ai mai se ia so swangi na pe nga ka so alo le o fa mai ele sunga I leo ya kumong vau ia give me a call I can come help ma era usau vai fa lo ko ngelo fefe ka meki a o la ko mo ula fala ka ye ka meki ia sko ingo kumong vau mala fa tai ta vai mo ma tu va no ne va yaso tai volta po inga le tato wa tu no ula fa fonga au mai mo ia e ai mangu io le ku I kongo pamo mo ka vai fa penga le ku ngu ele asal fa ma se ma fa le kongu skala so alo fo I mai pe so alo awa ngai fere fu me ngaru ki la fa mango o ese ia la fa mango mangu ni ngai weekend ta vai man we fo ta po inga le tunu so fo ia ta la so alo molta po kala me le ta al so alo se tumo malta po kala me vale se mo so yo le fo as for right